National Highway thom kebra truck Karbi Anglong mati Lahorizon pen Nagaland mati Dimapur kiludam ta ilong do. Bangso Hawara long Nagaland hin pen Karbi Anglong along le pinang anang kachirai Japan kabor ipen ajok long le nang kachirai nang kipet do bom do. Bangso putha KACCM Dr. Tuliram long ha hin pen kamatha parsik ponsi Dimapur pen Lahorizon mati Karbi Anglong nang kiludalong isi theidong adon ri mati gate kimrang ponsi kithir thiba hoy ke patini tak Japan matha pondo. La so teng pen kedam tang preni phaing koyarni Lahorizon pen Dimapura hoy along traditional gate kim kerang Japan KACCM Dr. Tuliram long ha ri deng pen long isom pon tang do. Bangso hut MP Amar Singh Tiso MLA Bida Singh Ingleng MLA Dar Singh Ronghang Bokazan Civil SDO Dibahuti Bora Lapen dang lok ki ong dong atung chetong dum dum ki. Bangso donri non pen ki kim kirang patang pon si ke bang jisuri ni rain koira phoning kanang pong ka patang pon Japan KACCM Ronghang pen pangdak pon. Langdam puluti Karbi Anglong along le phelang aphan amek nang kachibi lorai state puluti Nagaland pen Meghalaya hin pen hinlo Pardun ron pen longle nang ki perasai ki claim bomb a state lo lasi lapusona saimate ki thir thibang thek rada theng nula pen madule Karbi Anglong nang luda hut lapusona don ri do puluti somindara dang rada tumta thek dakpo athe Lahorizon along ahoy archok mate pillars dami Nagaland hin pen sing nang pro etlo lasi non bangso don ri ki kim kirang ponason si Meghalaya hoy along setami kithir thip adon ri kim rang ponason te messenger pusi KACCM Dr. Tuliram long ha phan ki ong dung ara tum kachuning ri padu pon. News report KTV News.